Hajde zajedno da gledamo zalazak sunca na istoku i da malo razgovaramo o crnoj ovci. Kada se nađem u društvu sa ljudima ili narodom sa Balkana, mene obično nazivaju crna ovca. Često se susrećem sa ljudima sa Balkana koji znaju da kukaju ili da su nezadovoljni od životu ovdje. Poznato nam je da je život kad živite van svojih okvira i svoje države može biti nekada jako težak. Ali da stalno o tome kukate, to je još teže. Obično se žale na to da je vruće, da nema livade, da nema planine, da su Arapi ovakvi, da su onakvi i da je tamo negdje puno ljepše. Neki mi kažu kako je za mene puno lakše, da su moje okolnosti drugačije, a u stvari to nije tako. Moje okolnosti nisu savršene, ali ja sam davno shvatila da imam samo jedan život i da ga treba iskoristiti na najbolji mogući način. I onda ja postavim pitanje, pa zašto si ti ovdje? I dok mi svi blejimo u istome stadu, ja mogu da kažem da volim svoju Bosnu i Hercegovinu, da volim Kuvajt i da volim cijeli svijet. I da volim što sam crna ovca jer znam da sam sretno drugačija. Ćao!